بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أف حلقة ميد الدواجي دوام حلقة أول به أمي ديسا هناك حياة عمر رازقنا خدا لبه أمي جخورة وجوار بيجن بلكي إن شاء الله أو روح بك ماشي ديسا رازقنا خدا لبه الجوري عادتي كو إلا إنسان حال إنسانات برسي بس صحة مدينة را در باسو میزان کوایا کنه که لوید ودایا آنجا شنوا کن زارته زلامه که دوی کنه او جرونشتیا سر خطوان دیا او جد بینجیم دبی عمر سلام کردن سر زلام گفت چیه چما نی نسیه قولا زلامه که اهل چوله ما از هاتما کو امام عمر امیر المؤمنین یاردمه که مرا بکی عمر شده گو افچه دنگا جناوا چادره تی یعنی جناوا کن تی گو زلام جی نزانه کو امیر المؤمنین کو رحمه خدا تبی دکبر یا خواه مرحت بهلا تشتی کو اشترا نمقصود به بای نکبه انجا عمر لی الحاق کرد خوازی کچ نهی نسیه گوالا پیرک کتیا بر ولادت ده سانجی ولادت تینه ده و تکشیل بالت تنیا زار که دیگری حاله ویت بینه بشخا پریشانه همان عمر رازی بنا خدا لبه هاتا مال خواه شپیرک خواه امی کلثوم را قضا امام علی دبی هاتش امی کلثوم قضا خورا شپیرک خورا گو خود تعالی خیره که زحمه زن اخسی نصیبتا ما توی خیره تجنا خوازی الدب که گو چیه؟ گو حال و مسئله پیرک که چادره دیا کتیه بر ولادت ده گو که احتیاجا زاروک پیرک گاوا زاروک چه دبی احتیاجا زاروک چل جلک هنه احتیاجا و راجی ده انجاق هنک دو هنجی و هنک ساوار یعنی دانجی بینه و بروشکی جی ام هر نبواه آخر دبی دیاما امی کلثوم رازی بنا خدا لبه تشتی که گفت احتیاجی همی حاضر کرد امام عمر راشته بروش خواه و ارزاق خوارنه و دیاما امی کلثوم جی کفلت عمر قضا امام علی پیرا پایوه چو دبی حتی که چونه دبی وی کنی شپیرک خورا گفت هر ناوا کن اوجی دبی چاد کن بزلام را رونشت و هدی که چکر و بروش دانی سر و خارنا خوشی پجاند یعنی لوید آشتی کر اما اسلام نزانه کیه دبی زمان زحف در باس نبو پیرک که زارو که کانی دنیای دبی پیرک عمر جنابات شادره گویا امیر المؤمنین گو مزگینی بده حواله خوده کرک دایه ده وقتی که اعرابی لفظ امیر المؤمنین صح کر میزان فهم کر که عمر امیر المؤمنین سانکی جه ترسیا و خوشی دور کر عمر جره گو مکانک کمان تا کو پیشی چه وضعیت ده وضعیت خخرانه کل جی خوبه پیشتر رشته وی بروش خوارنه و دریجی بنی چادره کر دو که او پیرک کنو دوم کریه خوارنه که گرم بخوی دبی وقتی که خوارن خوار دا زلام جی و جره گو بخوا ایشه پیدت نرازایی
تجي برشي بوي آخر بشتا بيركا وي أمي كلثوم جبال وادر كتن زلام رجيقو وقتيبو الصبح وارنا باما تشتيكو احتياجي وهبي أمي بدنوا دبي بو الصبح هاتن جوي زارو كواي كنود هاتو الدنيا يرجي حصك داوي جبيت المال وأبجي حصاوي جبي كونو هاتي الدنيا مع شيء يجي لسر بيت المال حصاوي جداي يعني وقتي كمروف إيرو التاريخ إنسانية تميزينه التاريخ نكو إسلام وزلام يتشترمش بكي زلام أهل كفر ناغنا وامزيتا ancak yeki medrese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o terbiye Kur'an'a yetişmiş bu bir kâri ve fedakari ki o kâri driyal Ömer Kure Hattab da her razı buna Xuda aleyhi. Dedi Ömer Kure Hattab razı buna Xuda aleyhi yek jva zilami kud medrese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yetişmiş buna yek jva sada حتى بحضارة صحابي پیغمبر حميد في أخلاقي دبونا وقتكو يكي بخوازي برا حياة الصحابة بخويني جبوكو أنجح مع الأسف إنساني ما يئيرو هر كسي أم تخوينن صحابة أم ناخوينن هر كسي أم تخوينن حياة الصحابية أم ناخوينن جبوي قاسي امش حياة الصحابية كدور بونا امش أخلاقي واجد دور بونا خد تعالى ديسا حب الصحابية بخي قلب متبع خد تعالى ما سرشك الصحابية ببيني مثلا تشتكي كو ام اكلمش كنت بردا الله اكبر ام بيجن مثلا ابو بكر الصديق رازبونا خدالي بوقتي كنت به خليفة شنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي ديسا دهات بيرك محلي هناك كتشكن هناك بيركن زلامي وشهيد كتبون بابي وات حربا دمربون جوارا بازيوات دوت شيريوا الدعوة وقت پیغمبر المدينة منور زلامة باز دوت بيجاجي ولات جوروا کوچ زلام باز دوشن ancak ve bölgama pirek doşun ancak vakti Ömer vadaji vakti Peygamber vadı zlama باز داد. ایدی وقتی کنه خلیفه بو پیرک محلی اوی کو زلامی واتنن امام ابو بکر دشو بازی واد داد شوار و شیری واد تسلیمی واد کر پشتی کو بو خلیفه جی عینی شویه دیسا او بازی او کا و پیرک کو زلامی و باوی و مرنا زلام مالاواتنا بازي واد دوت الشيريوا ديس شيان دعوة وأفدقت أرجو أن لا يغيرني الخلافة عن خلق كنت أعتاده من قبل مش خداه فيها أف خلافات ديشمي نيخم ده تغييراتي نيخم ده جو أخلاقي بيشي كو عادتي من ممتكر كو دي سوا عادتي خبكم يعني قصة جسي كو أمبيجن جرك أمزح حياة الصحابية بخيرن حياة عمر بخيرن حياة أبو بكر بخيرن حياة عثمان كوري عفان عبد الرحمن بخيرن سعد سعيد عشري مبشر أهل بدر وصحابي بيغمبر أمزح بخيرن خد تعالى مج ريشكا صحابية تورنكي وحب الصحابية بيخي قلبي متبع ما بيخي حوالي و أمحر دائم جزاتا دلمجدا ويش خدت خوازن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا ربي تبري مبدير يا راست ما سر يا راست بي يا ربي سر يا وايكو تنعمت واكرنا قد شكتن خذي نعمت واكربون کو بوبونا حوالی پیغمبر کو دیتنا پیغمبر مشرف بون
پیغمبر درستانده بون اخلاق خوا با پیغمبر ستانده بون ایدی اند یا ربی تبریم ملسر یا وای کتا هدایت دایوا اوجی پیغمبرن و صديق شهيد وصالح انتمال بيريا وابشيني غير المغضوب عليهم ولا الضالين أذكو تاريخ دا غضب الوابويا هنديكو بديليا تكرنا پیغمبر تداهي كشتنا وكا سري واجي يهوديد كشين اللعنة تاخذ الوابي مسريا يهوديا ويكو دا أخلاق يهوديا دا مناشين سريا فلها يد أخلاقي فلها دا سريا ومناشين خود سروا ریا وای دینسیزات هیچ منشینه یا ربی اوی کود بیشن حاشا پیغمبر خدا حمید زک بونا اوی کود بیشن لا اله دبیت خدا دیا بی شیوق ادبیتنه اوی کود بیشن دین عافیونا کمونیستن آتائیستن بسر ریاوات هیچ منشینه بسرجی ان به آمین یا ربی اب دعای کو أمتكن دعاء دعاء ما قبل بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.